aduna masina introduction ni adu ai no ji hojare isina sigi post kai nate citizenship ki po ne bako who are the citizen of India hai tare ne ko manipur ning khata man natabani na ana India gi citizen kana no ji thibi wari ne ba tawdu adu thibi hu hai bane khoi na ji akhoi right ni ko akhoi na khali na mase khoi noise to wa to do mana kholau do mana iho do khale that's not iho not kholau no noise this is our right ni fundamental as well as legal right ne base khoi phangbom tokpani citizen sing du khandok piyo aduga akhoi citizen kha leijage citizen nataba sing du foreigner sing du mapan mai leibak tu da deport of we this is our right ne fundamental right ni as well as statutory right ni foreign act pijabo sigi pochima khoi hana khangbiyo bako ana citizenship je kai de horake haira ka da ma se constitution hore who are the citizens of India at the time of commencement of Indian Constitution. Constitution citizen however chapter 2 da ma article number 5 tagina 9 phawi manungda India sin ning kha tamba India independent or matung da India ki constitution matung na kana bu citizen no haibasi article number 5 tagi 9 manungda pirame ko ai constitution le khoi lebak ti constitution kya pa na de ko adai soire ba ngak tane sengbari leba ngak pa ke sing constitution je pa doi ne ba minister ka constitution da ka mon go tum dau ne ba sing badi ade si minister di constitution phuri ka lit tau ne kai no ka leba ngak tu constitution ngak tu ne ba wasak lo du constitution ng wasak lo doi ne mana tau thabu constitution tau doi ne ke council minister ga se 163 da 164 da yaw du atai de ka tau yaw atai dam de yaw ro angang gi lai tu yaw ro moi rhyme gi lai tu yaw ro moi ba se constitution da yaw rom doi ne Advocate General ka constitution aduna di constitution do khangdra di yaro ana constitution gi article 11 da haire adu nataba citizen singi damakta di law ma semo na parliament empower tawra me constitution na adu makha da ne khoida citizenship act 1955 ne semisi constitution commence to matam da kana citizen oini no constitution thire ne ba ko adu nataba adu matung da citizen sing people by kasai descent adagi di birth later ko naturalization adagi di annexation of territory kan to mayam sina citizenship act yaur ane ba ko hoji akhoi port to do se citizenship act ki thabak ne akhoi to do se citizenship act 1955 sima ko beranu aduga akhoi hoji to NRC ka to je kai de horino kan aseng bode ma se 2003 ki amendment 2004 da enforce to ba citizenship act amendment to ba 2003 da adu enforce to 4 da to ba adu da yaure article ma injal e ba ko injal lak pa di insert to ko hapsal lak pa si article sina 14A kawi article 14A hapsal ai ni ko adu ga article 14A section o ga to sorry section 14A na hapsal e citizenship act 1955 sida adu da kai section 14A B C bu ora ba han da yaw dra ko hapsal pa ngak tani sima line khangbi ro lo satra di khangmani A B C ga he ora ma hapsal pa ngak to oi doi ni aduna 14A na hapsal e masida kari hage ga da issue of national identity card akhoi se I card pi doi ne oza oi basing ade satra oi basing I card pi da na identity card India ki citizen ni khangge har ga identity card tu khang doi ne ba ko I card pi bi ama hapsal e ya han yawram da ba adu da yaw si kai no ka national identity card pi ni haire aduga magi kano da subsection 2 sida pire national register of Indian citizen thamgada bani ni yawre adu di national register of citizen si compulsory ni tawr kane ba ko matam changani tawri tawr kani ar tawrak pudu da akhoi de pharak ta doi ba hai asai ge national population register tawr ko doi ne ba ko adu taw ta ga de 2010 de law rane ba wari bu ko ta ga di 2010 di chamane khu hi lei sini ni ko ami to mayam adum lemina doi ne ba ko ne yar ga de su kai te khoi diam yagan bani na akhoi diam yagan ma pen thokan ma kangbu ni na adum ya thoga 2010 da yare lawur si lawur ga khoi dum nungai na ko ajago ge sar gam lemina ba ya ne ba ko adu ga khalaga mina hal hala ta la ka doi ni akhoi na ba ko chele si lambi ka dom no lambi chemam lei tu tingjam bi mina chemam ju lei ti khoi dum adum lawur ga swai si ta ba du jar chele dang ka pan si som dang ka pan si ga khoi a si da se imai ba ka tho sin da wa lang ka la loi ade di ai hingo ba kanggu na candle ka ani na ra ade du ka thar ni mantri mandong la ga salang ko le ni asi badu da kamju khang da aduna adu po ne aduna masi yaujare pa kawir ga no section 14A of citizenship act 1955 da yaw ba ne national register of citizenship taw hai ji yaw re sima le ne aduga masi komai taw doi no hai be details pi de ek ai si di ma gi skeleton ne ma di adu ek si empower taw central government rule le nam la ka ne ba ko khwai phasa constitution mathang da ek mathang da rule la ka ni rule da gi order mayam pass taw ka ne ba ko aduna ade notification thol ka ni aduna
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ NRC ꯗꯨ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯩ ꯀꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ National Registration of Citizens and Issue of National Identity Card Rules 2003 sida shi makhadane tawduse NRC haise asangobudi hujikido sima leire masi citizen act section 18 makhada semine bako aduma leire central government na sembani Ministry of Home Affairs sembani aduna adugi makhada huji moina tawrisi sigi rule number 3 si asku mati maru oire aduga 4 siga maru oire atei du padra su kwa rule number 3 the pirisina National Register of Indian Citizen haire masida Register General of Citizen Registration I think say dead and part ek makhada happy du adun oye India ko establish and maintain National Register of Indian Citizen adudani asang bada NRC dan thaina gini hujing si makhada haibi ga kana NRIC haitare ko National Register of Indian Citizens na hai pabi tare aduga masi subdivide tor ko doin aseng basem ta ga heng subdivide tor kare ko state kina State Register of Indian Citizen Manipurina Manipur Register of Indian Citizen nam lakani Manipur dangi Bihar dangi lakani aduga district ki su lakani aduga sub district ki lakani aduga local register su laini local ni lekai lekai su lekane bako sigi poni da adu akhoi di leite ba khoi di adu Mizoram gum di leyo masa Mizoram di ek na te ko moi di ek tu di pang sate moi di YMN na torga lo thi Mizoram di adu Mizoram di ai di am koi le sai tara Mizoram le pase moi gi di ano mi ma Mizoram da khong tar e khong ai di khong tare ha su ya khong tong lak tu ni na adu ano ba mi Mizoram sang e si moi hek sang ba khang ane ma kadai le si government taw roi ko YMN taw doi ba Young Mizo Association du na kadai le ma se Republic Bank thang da le bank du ama kha thang da le doi ba bank thang ama kha le ching du gi ama kha le doi ne na pa ga adu du khang ran ni ma na ai si khang e ai je kang khang ga ai gari sa ama ta park taw le ba se mana pushing your vehicle moi maron da sung sung phung phung parking pong 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 laure ba ko moi na nang si laure ai gi ni khang e gari number tak pai ba kaya khang ram adu ta mi ma ta heng moi ta tan thok si di moi kham ba da moi gi pu long khong du khong adum khut ta min am tan thok ki ni mi ni kai no mi da suk matik lebang ning e ba akho gi ne lebang ning ma man bai wa ni aduga aseng ba thamoi de gi ning gi ba natraga lebang ning ba du gi matung na thabak tawri ba sa khoi am ching ne ngai oi ba khoi si adu no bu nga si je khoi Manipur gi phiyom si yo re ni da ko 1948 ta khoi election ta tawjari ne India de election han dro khoi na India si da khoi ma tok tam ne ha na lo bu ya ba ko khoi na ha le ne ba constitution da khoi na ha le khoi di Manipur state constitution 1947 adu mang lo yum ba silen akhoi loi hala sat la ba ne ba India da pulu de khoi si mithi ta ge wa mithi ga na tra kai ta reng da yaw tra ba outside the reng ki mapan tham do khra ne ba adu gi po ni aduna hojiki section 3 si da section 3 gi na te rule number 3 si da very clear ni hojiki National Register of Indian Citizens da kari yaw ga da ge log du se heng ki da yaw man item number yam yaw re ba ko si ni log du se si da name irani date father's name mother name adagi di magi nupa nupi irani date of birth irani adagi mai pokpham irani address irani present and the permanent irani marital status mayum paro pandab irani spouse maming irani identification mark irani the date of registration citizen irani serial number irani national identity number irani smile loi pi do si ne ba NRC je kai mateo si record of du ne ba ko si lo yok jare se akhoin atopa hapchalu ya de ko lo le tringai de ba ma saba ya me lo le raga di lo da people to yes it is taw ya dre taw da ba ya dre adu taw da ba Supreme Court High Court case thara ka do review to ka ne ba ko adu gi po ne adu ga NRC su haire natraga na National Register of Indian Citizens se kamaina prepare to ko ta ge haisina rule number 4 si de pyramid hojiki rule of 2003 sigi rule number 4 the pyramid ko sima ko na khangbi tare si katang khangbi ro rule number 3 ga 4 ga sima khangbi ro adu ga mangon da haire mi se masi preparation tauge haigadi gazette ama phong da ba yaro en hi irame ko sidi am takrai re ko gazette am phong biu ne Register General of Citizen Registration shall notify the period the kayang ko no tawdui noi do and duration of enumeration in official gazette the phong da ba ni en yaro me ba ko adu gi matung ina ne sidi da gazette ani le asam gi gazette na tawre ni Supreme Court gi ko lak sake asam da gazette ani le se ai pu chali se ahan bada 5 December 2023 ngasai to mine office of register general India na thoya ali swa kanda asam da mu asam gi gazette mu thoya ba ko sida tho lo matung da samana na aduna takpati gazette phong da ya ro ba ko aduna hari recommendation da gazette na phong biu na yaw tare gazette tu yaw da ga di moina sin na ga Narendra Modi la ga Amit Shah la ga tan mabani mak la ga ko
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯐꯣꯡꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯐꯣꯡꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯁꯤꯃ ꯑꯗꯣ ꯒꯦꯖꯦꯠꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯤ ꯔꯨꯜꯁꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯣ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯈꯔ ꯌꯩꯊꯣꯛꯏ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯔ ꯄꯥꯔꯃꯤꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯌꯩꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯔꯝꯗꯦ ꯂꯥꯁꯇ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕꯅꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤ 3.5 crore ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯍꯨꯝꯒ ꯃꯈꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯁꯥꯝꯁꯦ ꯀꯔꯣꯔꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯛ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯈꯥꯏꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯂꯥꯛ ꯃꯉꯥ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯣ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯁꯥꯝꯗꯤ ꯑꯍꯥꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯍꯧꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯆꯠꯄꯗ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯣ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯤꯌꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ 15ꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ 30 ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ 35 ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯒ ꯃꯨꯛꯇꯅꯒ ꯆꯍꯤ 2000 2003 ꯍꯥꯏꯔ 5 ꯍꯥꯏꯖꯔꯣꯅꯦ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯨ ꯑꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯒꯦꯁꯤꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯆꯤꯡꯕꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯍꯧ ꯇꯧꯅꯕ ꯆꯤꯡꯕꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯕꯦꯔꯤ ꯗꯦꯟꯖꯔꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯗꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯗꯣꯠꯀ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯦꯇꯣꯝ ꯃꯣꯂꯤꯀꯨꯜꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅ ꯍꯨꯝꯕꯗ ꯄꯥꯏꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯏ ꯂꯩꯖꯔꯝꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯕꯦꯔꯤ ꯗꯦꯟꯖꯔꯅꯦ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯍꯩꯗꯦꯗꯣ ꯍꯥꯏꯍꯩꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯂꯣꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯗꯦꯟꯖꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ 3.5 crore ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯈꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ NRC ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯂꯥꯛ 15 2011ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯑꯗꯨꯗ NRC ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯅ ꯊꯤꯔꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅ ꯊꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯣꯛꯀ ꯇꯥꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯊꯤꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯣ ꯃꯤ 1000 ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯉꯥꯗꯪꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯨꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯩꯕ ꯁꯥꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯁꯥꯕ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯛ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯀꯣꯛ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯤꯈꯩꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯁꯤꯈꯩꯗꯤ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯠꯂꯤꯗꯨ ꯆꯨꯝꯕ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯍꯟꯗꯣꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯍꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯁꯤꯈꯩꯗꯤ ꯇꯧꯔꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯆꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ 3rd Mayꯒꯤ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅꯒ ꯇꯧꯏꯅꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯨꯄꯥ 10 ꯈꯥꯏꯅꯔꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯣꯏ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯄꯣꯟ ꯑꯔꯥꯛꯄ ꯃꯤꯅ 10 rupees ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯆ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯅꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯆꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕꯅ ꯂꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯆꯤꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯂꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯀꯃꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯟ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯉꯩꯗ ꯀꯥꯎꯈ꯭ರೆ ꯃꯦꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯥꯝꯗꯤ ꯂꯣꯅ ꯀꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯁꯥꯝꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯖꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄꯜꯁꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯦꯛ 1950ꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯜꯁꯟ ꯇꯧꯋꯦꯅꯦ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ 1950ꯗꯅꯤꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯦꯛ ꯍꯨꯠ ꯂꯥꯏꯊꯔꯛꯄꯒ ꯃꯣꯏꯗꯤ 1950ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯅ ꯀꯌꯥ ꯊꯨꯔꯕꯅꯣ ꯑꯁꯥꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯄꯥꯔꯁꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯀꯞ ꯂꯥꯎꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯂꯦ ꯍꯔꯥꯎꯗꯅ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯍꯧꯔꯦ ꯅꯥꯔꯣꯟꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠ 1985ꯀꯤ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯎꯋꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯁꯥꯎꯅꯅꯕꯥꯅꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯊꯣꯛ ꯇꯧꯍꯧꯔ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯉꯥꯡꯗꯣ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯆꯩꯔꯨꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯩꯅꯦ ꯑꯩ ꯆꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠꯅꯦꯕ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯗ ꯏꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯛꯇ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 6A ꯅ 6B ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯞꯇꯗꯤ NRC ꯇꯧ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯦꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 2003ꯒꯤ ꯔꯨꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯦꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤꯗꯤ 2003ꯒꯤ ꯔꯨꯜꯗꯣ ꯔꯨꯜ 4A ꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ NRC ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄꯥꯔꯛꯀꯦꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯔꯨꯜ 4A of 2003ꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗꯨꯗ how to prepare NRC update NRC ꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯏꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠꯇꯨꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯀꯨꯏꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠ ꯋꯤꯜ ꯕꯤ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ
ai di pom dre matam du da pok di poe 1980s ki da 80s de akhoi di 75 76 de polak purina like tamui tam du bi tawri ba ko ado za moi lai matam du bu de akhoi metric thare 1994 du di ai khangau da lo tam dre ba khangam ma ga ai hai ne ba citizen eka 2003 ki rule du ga semdok da di kaim taw yaro je khoi hai ne ba ko adu semdok ka do ne akhoi hujik su akhoi hujik recommend yaw bi ko adu amen taw da na na ena si taw malang de taw yaro ko it need to be amend Indian Citizens Act Assam ki do mai na adagi di S6AB hapa do mai na khoi 6C ma hapa lore Manipur ya lai ba natraga na Assam taw do mai tawni na makha da provided date hapchal lore yam lai ba se lo de nungai ba na provided date hapchal laga su adum ya ne pareng ma jara na TV ki makha da cheli na ras taw ba amai na jara school ma seng lore section du makha da aduma aduga hujiki 2003 ki sai ki citizenship register to bi do adu du maga hapchal la yaro rule 4A do Assam lai khem na khuna B hapchal bi ge habra natraga na adu gi dum taw ge habra ka semdu ga leidana ko amai na tawbam changi sima tawdaba yadraba recommendation ni adi mathang dana National Register of Citizenship definition si sidani khatang pharak tar ise moina define taw su kamai taw ga kan hujiki rule du da means haire register containing details of Indian citizen residing in the state of Assam yok thokre adu ne sagi whole India si tawbra tawdabra ise khara khatang si swai da khatang hore ba ko ai di khangde data labor later ministry su hangudri ko karamta hangudri sum lu da yawba du sum thengna ba ne ba ko amai na khatang yawro me moina National Register of Citizen or khujiki do NRC 1951 means haraga register containing details of Indian citizen residing in the state of Assam ani swai iselam si di sum de na nium de dia adama khaga hore ni ai adu ngarang nahan phamba da oja bimolna honorable MP ne puthor potu da sum ai jum khalak pani da ma kenom I ge na ai idoi di kan nate ko data da nate lo da Supreme Court na hai gi daga yaw bu jala India pun mak tawro mi kan thigalak pani ba ko adu thilak pa da sum swai yawram me ba ko adu loiraga akhoina tawdo se Assam Accord ama laire Assam Accord tum ozana haibi ga ina panjaroi khoi gi Manipur Accord to Manipur is to be read as Manipur Accord pa hai se Assam ma na ba khoi machim round hai na Assam se ahom se aduna sigi se Assam Accord tum ai haijaroi Manipur Accord se khoi masi in to masi tawgoda bani han recommendation yaw tare khoi gi leite hujemo ano Accord to gi matam leitre ba mi am sine ba Accord ko khoi mi je dum hato hachin to bani Manipur gi population control ne India government tawrise Haidi population control du am line tawre dana hujikti kaunu mase khana halaga India ki sifai nung pham te sida bida da khoma se paki sinare dana ko adu gi poni mi di policy ne ba tawrise aduna akhoi ano accord ama tawwe mota akhoi matam nu tawgi ba 1980 gi kano da 1985 Assam na 15 August 1985 akhoi gi ne hida laire dana ko 22/7/1980 adi amaga sima dagi di amuka sign tawba 9 November 1994 sisina akhoi Manipur Accord oira se ba ko Shigi si akhoi in toto tawbiu Assam gi tawri sumaina haina akhoi na haibam change ba ko sidi inkhat pam changba adu madu Union India yaw gi yaw da bra yaw ge yaw ra Accord ni na ko government Manipur India federal sector leba ni aduna adum state na sudum power yam pira bani na ojabi mo na hango ba yam pira khre na ko sidi budi ayam ba tawram dre ba ko ai hore hajar ke sima recommendation yaw biro Manipur Accord si phajana tawbiro na ade amana ngasai gi do Citizenship Registration of Citizens and Issue of National Identity Card Rules 2023 do phajana mayam pabi tare adu Assam gi di moi di white paper on foreign issues hai ko aseng badi ma sumai I white paper on foreign issues masi white paper si publish tawbana October 20 2012 adu masi kanana puthokpa Home and Political Department, Government Assam. Home, ako Manipur Home Department do. Mo gina Home and Political Department, Government Assam putok pa neba ko. Sumay tawag na ko su white paper ma white mang nagtaka su yellow ko mo su kay tida. Ha, pagi tawag ni government gitu di white paper na tawag tare. Su maming neba official document neba. Sumay na white paper ma Assam si annex yaw de annex phang de ba ko. Si white paper ni sumay tawag na ko su white paper ma government putok pom change ba Home Department na. Si putoka na khang do neba what is the climax, what is the gamut of this foreign issue in Manipur? She uttuine. She the Yaureko aggression, Corpanic Yaw Hore Assam, and Sumaina uttuine, Utpum Chang, Utta Baitare. Aina Kalin Sum Shibaita government. Akush Manipur the Pulaka, India the Pulaka, Muju Kadolija, Ayu Kalin Muji. According to Tagala Minister Mayam, MP Mayam, Muju Kadolijano, Idea Gangsing, the research of Yole, life history of work done by our MLA MP, Masim to research of you, PG thesis of Pizage.
degree pi ke ba university pi doin ko research ka tawbi kai no mo se mathau phajana tawdaba mathau su tawdaba adu ma kanghu ni mo particularly MLAs and MPs for Manipur se adra moi gi mathau se moi na kai tawgi dage hai se gi research sam tawbi sa singa ai pe sa putok sa an hojiki do mala ko white papers aina pare sida kari yauge si loimak te haijaroi pe sam yami yam nungai ba hai ta sida kai no ma phange ai di hojiki do kai no ma thi ba dugi na NRC India pun mak tawgi bra ai thigalak pane basungwa thigat pasi data na te ko lo do pino sing to thigalak pari hida parengam yarom me si da si yaw se ma se chapter kanu pale si se chapter mari pale adu annex mayam yawe adu da amak yawe bi ko si hore white paper puthok pi wa du ma white paper on foreign issues concerning Manipur si puthok pi government na hai basima recommend yaw bi ro ko recommend mari ene pijeri se aduga white paper si da moi asang ni ko National Register of Citizens 1951 sigi ama yaro me basi se pazar ke ko am ngai bani ko during the census of 1951 the census ahan mane India gi mamang tu tawro me 19 kaya 26 kaya nam tawbani bides paling ade so ahan India gi na constitution akan tawbu se ahan basi ne ba during the census of 1951 how ka dore ko ai wari sia a National Register of Citizens asam pan de ko National Register of Citizens was prepared hai ma haise hujiki to the white papers hajin ya pote white paper lies to ya pote ma de chumba hai ne government gi document ne adu kai hai go under a directive of Ministry of Home Affairs Ministry of Home Affairs direction tawre hai re kamai tawi ojan de phong ga mele hai dana ko melang gani kamai tawge ga ma hai ju lon ji white paper si yawri ni ko ai haja ma te ko by copying out a copy tawi hai kai tawi ba in register the census document to copy to sele ma hai yung ko ba hai ni ko government asang government gi white paper hai ni amuka hai jage ko census 1951 tawre National Register of Citizens semna na ba census low census zu data lowe ba mi kaya no adu du pi the one statistical data adu mi masing do ni pi rakoi wane ba house masing kya le yena adu particularly pi de low di lowe ba ko adu du adi copy to sele mo I ni ko ma ai na hai ba te ko Ministry of Home Affairs direction matungin na NRC 1951 same kamai singa kanda by copying out in register the census document containing information on relevant particular of each and every person enumerated aise adu di census to the shinjal laga NRC oigre hai mi mo hai ning hai ma hai ni ai hai ba ti ida mini sida si yawre sida khosal le sida I le si gi white paper sida white body oida in xerox tawro bani na ko sida I le yawre sida to para number 1.41 si ire adu di ai ne khalak pada Manipur gi su dum census tu punna tawmin bani adai dum sinjal lam su yari ba India ma phung dum sinjal laga NRC le ram su yari NRC asema tawta matam du foreigner khara tan tho moi dro adu record tem leiti ba akoi sum record thamam bai wari ne ba ko adu census tu tu na chatli ba matam du ai na sumsi sumbe sumde ojana khangani ojana rendana khangani ai makiri yam kana si ai gi fil na te ba tawdo mun amai irambe copy ge sinara me ba by copying ga haire ba haire ire hida by copying out in register the census documents document de copy to re ena si moi form member de khang de salu dre ena si ge mu copy to sele census lok do ma min ge loi low we census low ne ma min adu loi sele haire mana adu ga containing information relevant particular each and every si to re haire adu ga ena si moi na kadai da aha ma thamami kept in the offices of DC and SDU office thamme ena si moi na adu ga but were later transferred to the police in the early 60s the police to pi hai for facilitating verification of infiltrant and illegal immigrants khando pangam no police leite ya de na ko amana police the pi hai 60s Manipur ju police the pi bra hangmum change ba ko an fai si khatang khoi si sima harap ko si NRC label leite ba si ju committee se ma thig bang change ba ko khoi thi de den ya leiram da ba ta ra khoi aduna sima horen recommend yaw bi ro aduga recommendation su yaw ba aina haijaga do sha Assam si my pattern low there ba khoi moi da kai do ga ka da moi da akhoi gi group of ministers ama seme moi da minister mayam leram gani ko 15% ni hen ba ya de aduga 2 yep ta gi ta ba ya de akhoi na pangta ta type ko anyway there's different thing aduna group of ministers in 2008 ki mamang sem gre ba Assam da NRC tawna ba aduga group of minister na recommend tawe akoi group of minister gi akoi ama semam change ba group of minister now sub committee ga lebe do maina
group of ministers ki committee ma darkar lei akhoi da moina high power committee ni moina recommend taweba kai kai recommend tawriba citizenship act amend taw rule amend taw di very easy rule di parliament da pukhat loeba sima khangbiro ko rules di executive na sem baneba ado act to the parliament na sem ni parliament di lu ne ba ko 2/3 majority oi ba ko ka taw kan citizenship ki na aduna akoi number leite akoi di mi ani khak ahum khak chat pane khoi di Rajya Sabha da ama Lok Sabha ani maban ju pau phong na de outer ga inner ga wari bo ba akoi di sumani am lu ba tam pham ne ba khoi di ahum hana par se du ka su aduna akoi ahum ni na hayang parliament na move to ba kha wa ne ba du su party na tawbi de yani ko ata ka su rule semdok pudi very easy ni rule di ministry de semdok to ne Amit Shah na ya lo re kaino magi makha de leibe ne ana rule is executive order ne ba ko aduna adu de lu de aduna moina rules semdok on recommend taw re Assam group minister aduna recommended report se moina 2018 da 2008 ta pi moina aduga yam thuna 2009 de amend tawi tawri ni Assam ki group minister aduna recommendation pire Assam government da masi semdok ka dabani natra NRC taw ya roin aduga rule 4A injal e Assam da aduga NRC tawri ne ba ko Supreme Court di tawman na ko na lakpani to lu mo de leitaba ya ro Supreme Court NRC taw ya potem adu matung na taw ha ka do puthok ka do ni lo adu gi pone na sigi 2003 gi rules and amend taw ba aduga Manipur gi rule ama insert taw um change ba adu gi pone adu akhoi na haiba ya ro group of minister na recommend taw do ne ba ko sima akhoi yaubi ro group minister semo aduga hujiki 2003 gi saito citizenship registration of citizens and issue of national identity card rules 2003 ju amend taw haidoi ne ba khoi adu taw gi NRC ya ro ko sima ade gazette notification thok ta ba ya ro ko gazette notification thu haidana akhoi na amasu takpam change aduna adu su recommendation de pijare angsa haido gazette phajari ire gazette si loin paroi ko 5th December 2023 da 2013 da gazette notification government India gi Assam government gi nataba sida ibani ko ibatan ko mai pera number 2 gi gazette sida tawbodo budi ngasagi 2003 gi rule du makhada tawni haire ko rule number 3 amasung rule number 4A makhada tawni haire aduga yam phajom yaw central government has decided to update the national register of citizen 1951 in the state of Assam and smile hojiki da ate loi sinbiro aduga in the state of Manipur thopir lore moina amana gazette notification darka lai bai tare sima adagi di akoina tawdo se legacy data ama semgot taba ya ra khoi gi Assam gi 1951 gi NRC du ne plus magi khoi electoral roll till midnight of 24th March 1971 haina adu le ram electoral ama kana te mayam leng ne ba ko adu mayam du ga 1951 gi NRC du na legacy data ne amai tawna akhoi gi su legacy data ama sembam change ba ko aduna hai tare committee semaga Manipur NRC tawna ba legacy data ama sembi na ba taw ana urge taw do ne ma si gi khoi gi mifam sina sima yaubiro compulsory aduga kari document admissible in Assam gi NRC tawbasida list A and list B la list A du da list A da tara mari pi do supplementary ani mu yawi tra to hair sine ko ani du de phakta du nupi gi mayum pan ba kanghu gi ne ba ko mo yam thibeng wai ba ko aduna sigi list A B se khu semam change ba ko moi pattern sida adu semaga sigi matung ina hai NRC tawdu ne ba list A da yarom ma yare adu NRC include tawrane ba ko list A da yarom da ta ga su list B da yarom ta di list A da yaw bu nang samnabam change adu ni family tree hai list A sida yarom ma yarane ba ko adu include tawrani NRC di kemati include exclude ki wari ni hapsan gani NRC register du da o yawre ta adu yarom da ga di list B gi document nong yaw ring du ni adu da yaw na di yaroi adu yawri se ai se Dr. YP Singh yawre ai gi father list B du sam A du samnabam change ba ko adu ni family trees amai samna du ne an ani si punna ko su sigi admissible document se ko semba ho ba yare hayeng semdu su ho semdu di nungai dana ko sima ada ai mathangi part lo selam dai da la ka do sina Supreme Court ki judgment mayam da haijar ki judgment jengon lo yawai ko ai pa dana haijan ba tawjade bai ko loi pare case A to Z adu amuk sangda amuk su pa case ahum mari ra tarara kuma pa di keno ma thok le ko ta amuk pa mi yaroi ko Nobel pa no pa ba yar si di law ne Supreme Court hai se law ni by virtue article 141 of Constitution India aduna sida aina parisi Louis Reed ko case am si to si adi Arunachal Pradesh to si azana haibi gi du maina Assam Sanmi Lita Mahasangha Union India case lai re ko Ranjan Gogoi ga adegi RF Nariman ga mo si am yawi ayam bana sima lai re
adagi Assam public work ki case mayam lere ko aduga Abdul Khudus ki case lere adu loraga Sarbananda Sonowal ki case ani Sarbananda Sonowal 1 2 in lebe ko ana 1 sini ne akon haije do se si Manipur gi adagi di aroi bada 2024 ke case just mangana health toba just amana dissenting minority judgment p 4:1 hai tare ne ko in re section 6A of the Citizenship Act 1955 ke case 2024 ge sima yam sine ma ko ai na hoji pajado sina hoji ki do case sing si yaw sing si Manipur on tho di ka ngai na dong ni yong se Sarbananda Sonowal ge case de lai ko ai pu chalin ai kanu thengna di kanu gumba chief minister ni khangdi MLA no thengna da pi ge do so theng da si lai Sarbananda Sonowal moi copy ni kai action dri pi ge to yan se si sina khoi kan do ne si se Manipur kan na ba isona tharak pa case ko bane ba se kai no akhoi na tahan du se hore resolution tahan bi ba sumaina kamai tahan doi ba Assam da suma hayong ko magi pera number 38 si khatak atai ke paro no case page ka palong ne ba pera number 38 ko ma hayong ai pajara ke this being the situation there can be no manner of doubt on the letter that kari oire state of Assam is face story Assam se kari no face story se external aggression and internal disturbance Assam se external aggression internal disturbance face some story on account of large scale illegal migration of Bangladeshi national large influx ki aggression hai kana khoina lan ta ko na te lan ta ko do adu su aggression ne akhoina ojana di man made aggression kana te direct aggression ore bane huji si mo kawir nu ko aina hai bane te ko supreme court na hai ni ko supreme court na hai ba si law le ne india gi le law ne ba supreme court Sarbananda Sonowal kana noi haijar oi ko ne so gi su president ore bani adagi di moi gi kanu oi bani chief minister ore bani adagi di union minister su oi bani jahas ki kari gi ko adu nu pa do ne ba akosu na wai thengnei meeting amada aina haijai di haire supreme court na illegal aggression war haise apik pani aggression achaw bane chawre war gi manu aggression gi manu war do yaure mata bro teng thousand ba fighter plane passion ba mi mayam khasai gi hai ta teng ga thaujalak pa adu na te ba aggression ja adu khatam na te supreme court na haise illegal immigrant mayam influx tawraga mafam dugi demography change tawta ga di that also action aggression ni haire supreme court adu Manipur ju taradro Manipur is now facing action aggression simai na khoina ta se barai se adu action aggression ne khoi je khoina swai da sum phami je swai yorok ta bane ba ko khara lega loksan gi doi ne ba university ga moi phiranga theki doi ne ba Manipur university ga moi maming ngam thon gani natra kuki chin state university ga thon gani ba khale wari phagi to bani aduna akhoju samane ne adegi makha da man hai si amai tor of aggression thobani na it is therefore becomes the duty of the union and the India government say to take all measures for protection of state of Assam from such action aggression and internal disturbance aduna union gi mathau ne India government mathau ni Assam se action aggression the internal disturbance kan ga do ne Assam se ka do we kan do ba ka yaw ba as enjoined in article 355 of the constitution article 355 the yaw re ba India gi article 355 mo haira ge ko Manipur di article 355 lei ti tongnam ne leiger leira dum leiram doi ne article 355 di kai chalu ni natra article 355 kai haira it is a duty of union to protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure government of every state is carried on its function in accordance with the provision of the constitution adu the article 355 the external aggression do external aggression internal disturbance thwe open state to constitution matung thabak to bangam dreba adu tawhaloba tahundu si union government tahundu ne adu dane thojal lai si mina aduna akoi now picture is very clear si samana na Manipur on tho pa se this is being the situation there can be no manner of doubt that state of Manipur is facing external aggression and internal disturbance on account of large scale illegal migration of Burmese national. It is therefore become duty of the union to take all measures for protection of this state of Manipur from such action aggression and internal disturbance as enjoined in article 355 of the constitution. Samai talwa resolution hore samai idoi ni direct idoi ni samai ibam thui ni si supreme court hai ni Manipur thora samnu mota having regard to this constitutional mandate ni ko article 355 piba
The question arises whether Union India has taken any measure for that purpose. India has hojibau thabak tawrabana aggression ngak thokna ba hairi Supreme Court na si Manipur on thok lore ana si madi yahor si ko recommendation kaun ko si ki paragraph se lo sinjalani aduga Manipur on thok lore samdu mota yam lai jan de haibu haigi di ko taduni AI sina ba no si minister hai sumadra si ministers arai minute ni chief minister of Manipur ne minister mayam si chief ne man oi si makuk ne natro adu di man hai suma mene AI sinaga Assam sigi mahuta Manipur on thosi simadi yaude aroko akhoi ne hojik tawdo se Manipur is facing external aggression se hai gadobni si da ta do ni posi da ta do ni adu da ga di external aggression kanna ba NRC tawdo ba yadre mi to khandok da ba yadre akhoi natre akhoi mut khidore mut pa hawrab janda mut pa hawrab ni mut libni akhoi muli tawre ni su dal mut khidore Manipur da ba na adu luane adu hawlak pa di mai loi mam le mani nang hawle du su nang pap ta ro hawle ni si ni khangaro adu luane samudra mayai da jahas akai ba da leram dune man thanda yeng da samudra ngata uram do upai lete Titanic ke type ta sei sak ta re akhoi hingmin na si akhoi nam le dai na akhoi gi sei do adu on tho ne akhoi na simin na si akhoi hai ta simin na si akhoi mitom na thalla bani na yar ro si ra si da adu ta da na ba akhoi si we are facing external aggression i re se ba akhoi satan hobiro akhoi ne daka la re court sa toine Supreme Court sala su sikke si makha sa toine ba ko external aggression lai ra bani na NRC tawro hai toine Supreme Court hai ka toine Assam ke si pur sa toine ba akhoi na sima hai da ba yadre sima recommendation yaubiro ade amana akhoi na tawba ya ba se Assam with the illegal migrant determination by Tribunal Act 1983 ni le ra me ba ko Supreme Court struck down tawdoi ni Sabanda 1 si da Sabanda 1 hojiki 2005 case just ahumna moi struck down tawdoi ne ba sigi illegal migrant determination by Tribunal Act 1983 si phakam ta ba sidana kamai tawba burden of proof ko law the burden of proof maroi ko aina adi nang na haidi phajate ba ko praman piba sida akhoi oja ama akhoi LLM tawringai da praman piba se mana nang na ta haiba if you kill kan taw ai akhoi kill loi mi hali kai na praman pibi ko nungai ba pona ti nang na mi hala ba di kai nungai ti ba ko and I why sir instead of you change by I and high ba ko ina di ma sin nu ngak tang khale ma som du ma le ai na high ni class sida ka do you suppose you kill ka to nungai ba hung na ti ha ba ni suppose you rape kan tum to khola phak ta re ba ko amai ta pi ko you mo ta I on thu pi high ba ina ko amai to I on jara ga gi na sida na ai na I ha ji kai no kan da huji ki sen ai je foreigner ni ha na pha re ba ko foreigner tribunal de puthore tribunal je kai moi di illegal immigrant determination by Tribunal Act asi adu makha tribunal sem doi ne ba ko sem puthora ne puthokan da ai se you are not foreigner hai se government utkane prosecutor utto ne adura fail already foreigner oiro sini go burden of proof lies to whom is ni lo da maro ise mi ama hale di mi hat pra hat ba gi praman burden je kanana pi doi ne se akoi di India di kanana pi prosecutor na police na pi doi ne government prosecute PP na pi doi ne ba the person kill X to na Y do hale si pi doi ne praman pi doi ne na beyond reasonable doubt am to late ba adu failure di mi hat ba oi doi ne ba ma da ra si ne ba akoi India system se akoi di adversary system ko akoi di presumed to be innocent hadana mi se ai gi mamang da si mi am sang akoi mam se loin bom na ka pot hatu en ko mam se ma police fine innocent ni ha ga pu gi doi ni police na court proof to innocent odi sati ro India system se asom da American acquisition system mi hali ne gi hawal ko do moi trial se akoi na mara leite ga hawal ko do ba khoi sin yam khene ba style se ma gi trial gi system se adu gi pot ne ba ko akoi di adu do tok thore ba si da adu di foreigner lo chien gre state na proof to do ni nang se foreigner ne is proof to do ne bi state fail already foreigner na tre adu gi do soirak padagi law enforcement sale ba hand da sarbana na case tok padagi Supreme Court struck down tawre adu hujiki ek to leitre adu gi mohta Foreigner Act 1946 amasung Foreigner akoi Tribunal Order 1948 ki makha da tawro mito khando an hai re ba adu dagi moi khara khandok chaba ngamjari ne ba ko nata amata ngamor do ana Manipur da su akoi ai gi recommendation da akoi se NRC tawba ngai bam su sange ba ngai ga da ba ne ba hana sangi mam da khandok na ba adu bu hojik sangai ba thengna se phar ga trial to um changai adu na akoi we need to constitute foreigner tribunal dakale akoi am ta leite no foreigner tribunal in Manipur foreigner oi this aina haiba yaroi ba last tribunal decide to do ne sima maru oi ko aduna foreigner tribunal akoi constitute akoi na aduna ina akoi gi MLA mantri sing aina moi award pinning je keno kan si moi thabak ne
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯣꯏꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦꯗꯅ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯑꯦꯛ 1946 ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛ 1948 ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯑꯦꯛ 2025 ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯑꯦꯛ 2025 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯔꯨꯜꯁ 2025 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ immigration and the foreigner order 2025 ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜꯗꯨꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ immigration and the foreigner order 2025 ꯇꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜ ꯍꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯨꯗꯤ ꯄꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯅꯤ ꯑꯦꯛꯀꯤꯗꯨꯅ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯄꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯅꯤ ꯄꯦꯔꯥ ꯅꯝꯕꯔ 16ꯗ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯋꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯉꯥꯡꯅꯕꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯄꯤꯔꯝꯗꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯦ ꯄꯤꯕꯗ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯦꯝꯗꯧꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯑꯁꯥꯝꯗꯗꯤ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 200 foreigner tribunals 500 ꯀꯨꯝꯕ foreigner tribunal ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯁꯥꯝꯗ तालुका खुदी फोरेनर ट्रिब्यूनल ले आसाम अखोदी नॉट अ सिंगल अता हेंग फोरेनर नि फोरेनर ति काना डिसाइड तौदोइनो अखोइ जो हंगता नंग फोरेनर नतब्रा फोरेनर ला थिलगे ला हाइदा अदुम अदुम चना दोरे फगोइ वारी सिदि फाजना लास्ट याम येनरगदि ट्रिब्यूनल दु पुथोरकदोइने अदुगा ट्रिब्यूनल दु दम आसाम गि दुमाइन स्टेट न प्रूफ तौदोइगदि फेलोंग लोरने हौजि सिना कैदोगे अनो एक यावरेसिना माइदु कनोनि सेक्शन नंबर 16 द यावरे अदुना कमाइ तौगदा हादा फोरेनर दु प्रूफ तौदोइने आई एम नॉट फोरेनर फजद्रो स्टेट ना यू आर फोरेनर स्टेट उत्पत्ति फेल होरदि मादु फोरेनर ओइरोय हौजिक्सिना कै तौरे फोरेनर दुना इलिगल इमिग्रेंट दुना आई से फोरेनर नते से मानो प्रूफ तौदोइने डॉक्यूमेंट पुथोक्तोइने को फोरेनर नते से आई कार्ड नु कार्ड पुथोक कैन कैन मामिंग पुथोक मानो प्रूफ तौदोइने कोर्ट अदर फेल होरदि फोरेनर ओइदो अदुदि बर्डन जिमोंद लैग्रने फोरेनर दुदा पर्सन कंसर्न दुदा बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज टू दैट फोरेनर दु लैदोइने आई फोरेनर ति मानो प्रूफ तौदोइने अदुदि फेलो बे सांग सांग वांगे तागदि ओ फोरेनर ति उत्प गमद्रमिना फोरेनर ओइरे तांथोखरो सिनेबो अदुना सिगी पोसे को खंगमम चांगे अदुना फोरेनर ट्रिब्यूनल अखुदे लिंखटपम चांगे अदुना होरे रिकमेंडेशन दा फोरेनर ट्रिब्यूनल लिंखटपिनाबा डिस्ट्रिक्ट खुदिंगी चिंगना खायम लिंखलो चिंग उखोंग खुदिंगी फोरेनर ट्रिब्यूनल थमबजु याय कनो मोरम दा याम चांगे सिनत्रा मरुवेन सुचामपु कांगपोकपी अदगिदि चांड्रेल टेक्नोपल स्वाइदि फोरेनर ट्रिब्यूनल से याम लेहनबा अन फोरेनर ट्रिब्यूनल डिस्ट्रिक्ट खुदिंगी अमम लिंखटपियु कॉन्स्टिट्यूट तौबियु पैरा नंबर 16 of immigration and the foreigner order 2025 ना हाई तार सिम very clear होई तार अदु एगदि हौजिकसु एनआरसी तौद्रगसु foreigner ने चिंगना चिंगा बदु ट्रिब्यूनल पुथोगा डिपोर्ट तौबो यारिबा सांग समथि लैरि हाबनिदा अदुने आइना अखोइ एमएलए मे एमपी मे आइना नुंगाइजरी से कर मोइना साना तुममगा लैरुरेबो तुमबदुनो मोइ खुतुम सिदि कुमकरने खुतुम नते कुमकरने हौबो गोलैनि मोदि सो हौगलक्त्रबो तुम्बा फोरेबरदो अदम तुम लेरो सो हौगलक्त्रबो मोइ सिदि अखोइगी करम्बा कुमकरनो बापतादि अदुननि सिने बेरा मोइन टेबल कदोबि फोरेनर ट्रिब्यूनल सेम्बिरमद्रिनो फोरेनर एक्ट 1946 तजु यावी अदुगा फोरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1948 ने लेजेबि इंडियागी अदुदसु सेममद्रेबा कोइ नोंगदा हाइरमदेबा फोरेनर ट्रिब्यूनल सेम्बियोइस याम नुंगाइत्रो खोइ लेबाक्सा अखोइ नुंगाइनि काय कार मा थरोगा ससरीबको अदुगा नाकंददी कुमैने बखोइ तारिस कैगिनो काना खोइदि कैदोबै कुमै तारिनो ओजा हागदि मसि मैदि लैनदे अखोइसि कनोसु ओइबो अखोइना मिहुट असेम खलौदबै दोसाने अखोइना हुट तु यावरम दबाइ ता मी आता खलरम बसु लिसांग सिना वी आर इलेक्टिंग ओनली मी एंड मी don't खलम हुट त यावरम दब हुट यावरम दरबनिना they are not representing us असेंबदि अखोइदि representative form of government sovereign secular democratic republic ने मोइना लोइन तौदोइने बसेंबदि अखोइदि डायरेक्ट डेमोक्रेसी नते इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ने मोइना लोइन तौदोइने अखोइगिना अदुमाइना तौबंग मुदु मिसे कोइना खलमद्रे अदुन अमता तौद्रे मोइ तौद्रबनिना अखोइदि फोरेनर सासले ट्रिब्यूनल सेमुदा आई खंगदे मोइना ट्रिब्यूनल सेमकदो माले फोरेनर सिना हानगी इंडिजिनस पीपल खंदोकना बा ट्रिब्यूनल एना अदुगा मोइना ओइना खंदो ओ पीटर वारिबोको नंग इंडिजिनस पीपल डिपोर्टेशन तौरगे उन तैना ओराने खोइ लेबाक अदुना खतंग सेक्शन बियु अदुना फोरेनर ट्रिब्यूनल लिंगनबा होरेन यावबियु रिकमेंडेशन दा यावद्रे खंग्रे नोइ थबकने यावबुदि नत्रा खोइ गांग बचा खोइ थबक
अदुदा सिदा केस अमग लेदिको सरबान सोनोवाल 1 गेन हाइजक एग्रेशन एना सरबान 2 सिदा 2007 दा सिदा नमो हुजिकी फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर दो 1948 की मान चैलेंज तौरिनी अदु एमेंड तौवे 2009 दा मान चैलेंज तौरिनी स्ट्रक डाउन तौरिनी मीडियो काम साथीरमनो कोर्ट लाय मोदी अदु स्ट्रक डाउन तौरे अदु aina haijarisna peram yo yam aina pamjaba peram adu kai hage ganda that such uncontrolled immigration into northeast state manipur yorba manipur northeast ki part natra northeast state sida uncontrolled immigration tawre na haire supreme court acknowledge manipur si khange moju immigrant ladies adunabu sabana sonowal 2 da assam panbari hendoktana uncontrolled immigration into northeast state haire pose a threat to the integrity of nation in India integrity the so and higher and so as to ensure that illegal immigrants are sent out of country the moje mapan thadu khudong deport of ni supreme court higher savana number 2 sida asam na natre ko notice pura danger le supreme court acknowledge tawra bani aduga mayam ira kanda yam last ki sam phajaba last ka yam phajage ha kanda adu nama haise tribunal under 1960 order had not been strengthened Shibuk Kankal and Deva, Kodi Kankapan, I'm the legend, Migi Tribunal do Lega Kankalalu Haven, main power half on a high cookie, Justice Amanas can present with the tribunal as the Akanone, Porako, and Teo Quasi, judiciary in Boko. Adudo Kankalalu High, Kodi Kankapanate, later when you come in Pugini. Adi Hengalaga man has arrived at the city case. I said that there is lack of will later in matter of ensuring that illegal immigrants are sent out of the country dagi illegal immigrant se mapana thado khibagi akoi the political will later na supreme court haire si am maru idra will do later di kaim taw yaro ba will labor hangum change ba khogi member of MLA sida whether do have will or will do later di kaim taw yaro will do hor khato ne where there's will there is way the kaw no ko will lam la kan way am tholo kan khoi na will do later way taw le re lambi sa pa ya tren taw ya lambi sa pa ya na will lam change will do mang bai tare khoida will le di surup na te ko more ge suru will ram su leibani adu na te na has na thakna bado this will means will do polke will do thabak taw will do bani adu ma changi hain supreme court haire chap mane manipur da tawri sine ba ko adagi di Abdul Qudus against Union India 2009 ge case supreme court na kariya si manipur da direct oidoni foreigner tribunal laihobo ge kana ba si na pier ka doi ni ko Foreign tribunal leram tagadi yam kana isi hai NRC tawraga masi NRC da masi include tawta ga su yaroi dore ba si case na supreme court kari hari a person once declared an illegal migrant or a foreigner cannot claim or put forth a claim to be citizenship of India on the basis that he or she has been residing in the state of Assam gi wani Manipur tholore haidi once tribunal masi illegal immigrant ni foreigner lokhoki tagadi any ground masi citizen oiba yaro ena yaw thokre adu takpade hayeng soidan NRC da soidan jiba khara khoini singnaba document di puthoraga oi include tokhoki targa so khoina si case puthoga one tribunal lakhoka di upai soi letre na khon haya aduna tribunal lebi sam kana ga do male sima ai lo senjarage amakha hujigi case du yaw sion adu manipur ga su mari leni ko ade anouba case luman puraktre page 400 ka khara pa fine sang thai ba case hoji case maming sina in section 6A of the Citizenship Act 1955 2004 ki case ni justice mangana piba rai ni akhoi gi matam du gi chief justice of India Dr. D.Y. Chandrasud yauri bani masigi bench sida moina kai ha ke moi gi direction pire ni ko manipur si yaw bani yung ko se manipur da illegal immigrant na wai saire akhoi lebak aggression to eje supreme court ju khange ba akhoi na case lak tab ni direct hayak tab wari ni ba ko si yauri siong pera na malwaram dai da there seem to still be ongoing influx adum sathadana laire influx of migrant through various border state of India borders to India including Manipur ni due to porous border na maram oduna ha ba khoi gi border si di porous na te ba khoi di border ga lejada ba lebak na khoi jam sa hokhra bane we are so advanced European country da visa ga yaudana satna ba si kuidri na European country da visa yaudana ga satok jasin to ba si kuidri ba sahi 5-10 year da ngai re ba akhoi Manipur di visa yaudana passport yaudana adom sat pa yara ba lebak we pu kuira ba ne ba khoi adu ta ga di we are so advanced England dagi Portugal dagi America dagi akhoi hena sa khoche ba khoi di kaino akhoi border lejadra ba lebak ne ba aduna kana go mi yeli ni facing taw sia si da taw ba yaro akhoi asom da babal ho so di ma le wen taw ya di adu di akhoi di
yam sa khol adro khodi Europe dage khoina chahi yam advance oirabane adon European country da khoina haibe akhoi di borderless country ne khoi lebak aduna Supreme Court haire porous border laiba incomplete fencing laiba incomplete fencing haire ko this uneasing migration pose a significant challenge akhoi the challenge sama thoi India gi internal security da haina Supreme Court na hojiki 2004 ge case da very clearly haire adu loiraga amuksu haire Supreme Court na influx of illegal immigrant regarding the inquiry into systematic influx of illegal immigrant post 25/3/1970 Assam gi wari ni aduna masi was unable to provide government India ni piba ngamdre North ka kaya 1971 gi matung da kaya ma sangrage Assam da nate Supreme Court hangi loi ba hangeba India North border sing government India ni piba ngamdre ka do ba ngamdri no haisida muk Supreme Court no maram jupi unable to provide precise figure due to clandestine nature of such inflow sangai si clandestine ma tong khang sang pangak tane aduna foreigner tribunal na kan mangam moy Manipur aman hi sang panati ba khoji paktang sang khamne marak tabu wari ba ko aduna di NRC plus khoji ki tribunal do ani maksi lai gada bane Manipur hai Supreme Court hai bani Supreme Court hai bani nate aina mo hapsal laga dumain tai ba ko aduna this underscore the necessity of more robust policy measure to curb illicit movement and enhance border regulation ga jo hai Supreme Court hojik KCP ni ko aduga loisal lakpada aroiba line the Supreme Court hojik 2004 ge case de kai hage bo the implementation of immigration and citizenship legislation asai mayam do Immigration and Foreigner Act 2025 Immigration and Foreigner Rules 2025 Immigration and the Foreigner Order 2025 to the Supreme Court has adu mayam implement tawba se ade Citizenship Act 1955 amasung 2003 gi rule NRC gi rule do adu sing do cannot be left to mere wits and discretion of authority the pangpi de piraga adu piramni yaroi ba ko adu Supreme Court ka hebo necessitating constant monitoring by this court as a court in monitor tawba da ka le haire aduna takpadi akhoi case atpada ngambagi possibility am leba Supreme Court hapsel le si executive te pibena yaroi Supreme Court si direct responsible ni akhoi chathagani na Supreme Court law thokrai ba si case da aduna akhoi na court chalu haisi haidi sidi beran danger ne akhoi je muttu ne akhoi je mutla kai phangdoi ba ojana haiba do maina aina haiba do maina archive ta phangdoi ne akhoi je khale maitei kai le rami archive ta kai le thiru so archive ka amai cha akhoi thi doi ne akhoi ma fossil lo phangni khale la biology ki life science ki sart de khangi na botany zoology fossils now dinosaurs le me fossil de khangin fossil phangai ne Jurassic Park do kai mati fossil de hore na tro fossil le laiba tawru bada fossil mami tam du wane thaina gi remnant khara mami tam du wari ne ba manung du da lainung du da adagi di mo sagal laga Jurassic Park to oi ne ba wari sima du lai ne ba ko award ka su mayam haidari ni Oscar gi law si ju ba bi biseli ni Oscar wari bo adu singdu akoi se khara la ko se fossil ho do ne Maitei is likely to be fossil or ka ni khala ga aduna masi thok to ngai le mani ko matam nani swai ngai bi da mani ko akhoi na matam ngai bi wani mi si matam madu ngai le matam du chat le bane ba khoi ji fossil on bagi matam da chat le bane ba khoi adu mutoi ngai le kanghu ni akhoi du ngai bi nok piu ko khoba khobiu aduga muti mutor bani adu NRC tauba aduga ka tauba foreigner tribunal lingba aduga minister na magi committee ma semaga white paper puthokpa aduga subcommittee ma tawraga ada 2003 gi rules to amend to haiba ma tawbum changi ba gazette notification ma pass tawen sigi mayam si law gi tarap takin ai haijai se ai gi tarap takin nate ai di data yam kanna khangjade aduga sigi emsu gi matam du gi emsco ka tawgi ba si akhoina Manipur accord ki ta sagat pa aduga ai last humble appeal da Manipur is now facing aggression ni ko akhoi action aggression face tawribne khoi hoji adugi philosophy si yamuna sagat pum change aduda khoi mai pa ka doin foreigner manga changi badi daka laite ba dudi NRC ka tawo adu wani ade NPR ga lor khini ko adugi poni ana hoji gi do 1951 NRC labor later ba se simadi committee ba sema thido si leiba su man ba yawri maram ma thang sa ha gi ba do copy taw yai do 1951 census report ki copying out all details that included adu isale the government is chi da di ko adu hajen mi oiram moy ba iram mane ba do adu oza da hajen man ti si yaw re mi si da moi white paper si da white paper the government ki document government puthoi ne ba
ꯂꯅꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕꯁꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯅꯦꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯣ ꯄꯦꯔꯥ ꯅꯝꯕꯔ 4.1.41ꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯄꯥꯔꯛꯀꯦꯗꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ during the census of 1951 national register citizens were prepared under a directive of Ministry of Home Affairs by copying out in register ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯁꯜꯂꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ in the register the census document contain information on relevant particular of each and every person to enumerate to loi sinjalaga NRC onthoi yaurame bidako aduga ojang sa haibaduda achumbani aina khitang adu badang lugini dum hai lo sinjarage hojiki do census act sigi 1948 ki census act sida section number 15 dugi wari ne masai wari se 15 si census ki record mayam se inspection to boya de aina census ki record se yenge yengaloi kanamta ko aduga court masi evidence emission to boya de mana bar to ani khatani ko amana census ki record se inspection to boya roi aina ai yenge kan yeng boya ro kanam to permit to de ex thing me bar to me adu amana court admissible evidence adi civil case obe criminal case obe then evidence eki makhada census somai haira me adu kaim puthok boya ro mata bro adu ne ba hai se adu bu lo sam nungai jani adu bu yaro me karam adu bu no yengu ko other than adu natana haiba a prosecution under this act or any other law for any act omission which constitute offense under this act haba sigi act natraga atop law gi makhada prosecution to budadi sinaba yabagi rumam di pirame law ji khaga smaina thamame khaga exception haise adai daga ka engine ba yabra sum ka in khalak pai wani sum ai sigi research tawdreba ozana ha ko de aina khalai khangai se act si budi khangba no mo da paru deba ko hobi pham pa ba yan ana si akhoi se research to busam changi ana aina lo sinjarak pada aina recommendation yahon ba yaba tare mani par ma sawa pa ma hai grabani adu rapporteur na fajan no to wirga ko akhoi se kanji har gadi akhoi se matam kuni hingi si akhoi kangi si manipur se akhoi laisi har gadi NRCC must oiba aduga cyber side foreigner tribunal link ba ka laiba aduga akhoi se we are facing aggression ai se simasu yam strongly akhoi haiba taba aduga 1980 gi 1994 gi du Manipur Accord ni na khoina Manipur Accord ki matuna taw na khoji mukpa taw adu mayam kana aduga daka leba white paper black paper mayam puthok piro aduga ek erang amend to budu masu yam changba gazette notification adu ai duni samlamna adu dai thamjari se naina ngang ba soiba ngamba yaw ka su adu mayam nga kera nga oira dum tawbiro tho tho Thank you.